Yebo. Uthi kani kuNkulunkulu sifuna lokuhle kuphela yini? Lo lokubi why kufuna kungehleki. Wena noma wena baba uma make abuye. Yebo. Kosi umbude kahle ukuthi emake lokhu kwakususa lakhaya. lesimo lesingahlangabezana Sono sisasekhona. Sewuthi wena uma ubuya sintshintshwe yini? Yes. Ngoba leli khaya vele ngilakhe nawe. Labantwana ngibathole nawe. Usishiye sinje. Uma ubuya uthi yini khona. Vele seyintshintshile manje. Lengakusho bazalwane. Singakhuluma kuze kuvama umusa. Kepha ke lengakusho bazalwane. Kubaluleke kakhulu i-communication nanyalo solo ngiyasho. Yes. I-communication it's a key yako konke. Kungaba kusemsebentini, kungaba kulahlangene khona abantu, but i-communication it's a key yako konke. Kungaba setinkonzweni. Yebo. Ngoba phela nasetinkonzweni Kuyavuka. Yes. Tivuka tivunguvungu. Time. Afise nekushiya umfundisi. Yes. Afise nekushiya umkhokheli alahle ipulpit. Yebo. Yeah, tiyavuka. Tiyavuka babukhosi. Ene yinye into lengifuna kunixwayisa ngayo bobabi. Yes. Kubulala ayisiko Akusisolution. Akufanele awusolve inkinga ngalenkinga. kungihlanyisa mina or ngishiye nendlu or ngibulale nebantwana ayisiyo isolution. Asihlale phansi sikhulume. Asihlale phansi sikhulume. Sisi gender based pass. Yes. Yeah. Uma mangabe sihlulene thine sobabili asikhulise bantwana. Once. Yes. Ngoba vele tiyafika timo. Tiyafika. Ngikhuluma nje indlulile nami esimeni. Yeah. Kungako uma ngifika ngithi bomake asisukumeni isimeni bobabe sicabangeleni nathi sinicabangele. Yebo. Mine kulesimo lengisuke kuso ngisho umntali wami bekangeka aza kumele nanamuhla uyangisaba. Uyakubona? But ngashiya ngahamba ngaye ekhaya. Namuhla umyeni wami mina uyangifuna. Uyakubona? Ngabe lento le wayenda kimi. Ngabe bekungimi ngicabanga nekungathi nekungibona ngabani ngibona. Akasana mandla ekubuka. Uyabona? Ngabe aningathi. Uyabona? Ngoba kuhlungu siyothola indvodza yakho embedeni wakho. Ilele nemfato usemsebenzini uma ubuye ekseni bathole balele. Yeah, kubuhlungu. Kubuhlungu. Uma ufika uthule. Ngoba uNkulunkulu uyakunika imali. Uthule. Uma uthula phinze leyo ntombatane yokubophisa. Uma kete emaphoyisa athi ushiya iwiki. Uma ufika ufuna iwiki uthule ukuthi wena uthulile. Lobe Nkosi athathe emanda athelele omunye kumbe sibama adubulele omunye ngibani. Ngini. Yes. But uNkulunkulu anginikile amandla wanginika sibinzi. Ngathula mthini. Yes. Ngathi lokungona ukushift ekamereni. Ngiyothenga umbhedo wami lomusha. Ngawungena ekamereni lasegarage. Kwathola ukuthi umyeni wami uyangisaba mina. Ngathi uma ngihleli naye ngathi kulela kamera angeke ngingene. Angikwathi ukushiya umyeni wami mina. Ngenxa yale ngintombatane nayo ishelwe njengami. Into lengathi itshela yona, ngathi itshela ukuthi mina ungithanzile emkhathini wethu indvombi watongibeke ekhaya. Pastor Andy umuthi yabuka ngokhaze ukuthi Bishop wami. Yes baba. Nayo le ndvombi inelikhalayo. Ingaba nelikhaya mina kethu nethi ifune kumoshela lo. Ngoba letinye tinto nani bafati akatelanga lo muntu kutowakha ngifuna ukutshela utele kutonihlukanisa ene kunesimo lenkosi usibuke kuthi yebo ukwendile vele kini ene pastor mfundisi wami nani bomake yekelani kusimanihlangene nibomake nicoce ukuthi ekamerweni mina nawe senda njani lo mngani wakho utofuna kutova ukuthi mina sithi kanjani sikhalanga. Yebo. Mfundisi wami. Sithi kanjani sikhalanga? Wamthinta umuntu. Ungakhulumi ukuthi ngishayisa ithembulo. Ungakhulumi lokho. Kwami nawe kuthi mina nawe lendlini sifike siye sikhalanga kanjani senda njani ngoba nini bomaka ningeva ukuthi cha kumnanzi niyaxoxa ukhiphe lenzaba nasekamereni ukuthi mina ngishayisa kanjani sikhalanga Thembulo. Archbishop Dabra. Yes. Naba bekhoza. Yes ma. Utsinzele ngindzaba. Yes. Kunendzaba leyifika kithi bomake. Ingangihlaleli kahle. Yes.
ngiyabona kule minyaka lesikuyo T14 kakhulu kunesifo Yebo. leli sihlasela bobabe yebo konke lokho sakha umuthi Yeah. sizama kuhlomisana yebo kunalesinye isimo sasekamereni yeah lesihlasela umyeni wami kusinsimbi yejeka isaphakama njenganamuhla kunesifo sashukela yebo ene siyawudla shukela noma ngeke Khemani. kubayeni bethu Yebo. siye sibajake kuma private parts kakhulu uve make wendandato logqoka ivuyilani likhaya lakhe athi yena ahamba qoqa aqoqe ngemyeni wakhe asindvodza sami athi phela ningangiboni nginje mina endlini kude kutsala ngayigcina Ungibeke esidlangalaleni. Injini why uhambe uqoqa uyangelulata Ungibeke esidlangalaleni futhi. ngoba nawe unaso simo kunesimo le ungaba naso wena bathi babe noma hlangane nebangani bakhe Angeke ngimthola Akaqoqi. Yo. akaqoqi ngawo kunalesinye isimo lekosi usiyele kusitheleni Yeah. ene njengoba umbona babuwa kakho kusifuna lesimo lesi wayi ungazami ungimake uyekele ukuhamba uhlekise ngayo awuhamba utshele abantu ukuthi injini yababe ayisadumi Ayisa man. ake uyintshontshe uye naye emthandazweni yebo uyibeke emkhulekweni Yeah. ake uyintshontshe uye naye emkhulekweni uke uyokhala kuNkulunkulu uthi inkosi phela le ndvodza yami unginike yona ngoba uyangethemba naye Yebo. ngethemba nasi simo ngende njani lengibukene naso uNkulunkulu utakunika isolution amen man utakunika isolution uthi mase uyakhona uhlala usithandazele lesimo yebo uma uhamba utshele abantu ngiyala letinye tifo tidalwa nabantu Yeah, Pastor Tabra, ngikhumbula lenye invoice noma incebo. yes Sengithe manje ngitsalo ngobe nayi lenzaba manje iyavela. Isimfuthu ngiyambonga nkosikazi wami. Seminingi leminyaka angibekedelelile. yes Ngigcine mine ngamvela. Ngathi mina ma ayisekho indlela esihlelele yona lana. Ngicela ukukhulula. Ngoba ukhoneni kuba nami kulesikhathi esithi kangaka. Yeah. Ngicela ukuthi nje umane uthi thafa le ngaphandle uphinde ubuye. Uyaunderstand? Because uyabona ukuthi sesithi lesikhathi ala. uzamile babekho uzamile eniyabona ukuthi yathi kubhlungu ene yathi ukuthi lesimo lesibhlungu uma lesimo sofika kubabo elikhaya ene likhaya usaselabo pastor Angel uyathi kunebani lekufuna sibabonge yabona abafati letinye timo kunebafati ababeketelako yes kunebafati ababeketela mina ukuthi uze nawe ubone ukuthi yebo lento seyingenta seyenyukela yes uyathi kunenabafati bokuthi angiphume esihlokweni yeah kunenabafati bokuthi ngitelwe ngibona se kuyafika kimi ngisabona sebabu yangishiya lalela maka ngifika angiboni selo mfati kunabafati abahlalako noma sengingasaboni mara kunemadoda lekuthi umfati mangasaboni ambalekela adle phansi uyabona ukuthi nathi emadoda asinawo amaqiniso yeah yes asinawo amaqiniso besiyangiya lapho wena hlala noma uba behlala angithi umuntu uyamthanda wathi uyamthanda noma umshado wathi uyamthanda noma kukubi noma kukuhle yebo apostle Dr. amen man angisho uma sihlangana mina nawe uma ungithola ungitshela ukuthi uyangithanda nami ngithi ngiyakuthanda siqhamuke konke khamba kahle ngebuze bendlela kunalokho kuneguni ehamba iwa angisho ungithole ngiyintombi wahamba uma ngiyoqala kuhlangana nawe kunalokudzikikako yeah ukhona siqhubeke siye eminyakeni kuya kuloku kudzikikako yeah uyabona sengigcine mina ngibe ngugogo nalapho timo tiyafika kuyafika kugula njenganamuhla ungitholile mina ngisabona yes sengiyalo kose mina ebabekhoza ngilahle ngoba ngisabona ufuna lo lobonayo o eda ngive ngeperfume uma ngithi ngiyambuta ngithi babekhoza phela la iperfume lela angisayiva kahle athi uma kafika afika lale nami la ngibona ukuthi sengibanjwe ebuthongo abeke emcamelo abaleka ekamereni nebanivana yes yami ay wayithiza manje nani bobabe
sicabangeleni singathi thina sicabangele nini kuphela Yeah. nathi bomama kunesimo hey kubhlungu uma babe ema-private parts akangasasimbi Ayi uNkulunkulu engcwele awulisho uphinze Awu manje lelo. uNkulunkulu. athi akubuke Oh Somandla. ayibone lemvo kuthi inkosi yami kabe mina lapha bengifika ngiyazofika ngenhlitiyo Time. uma ufike ngekweliqiniso uhlala simo siphambana naye Yebo. ingani ude kuye umthanzi enuyati ukuthi lapha bekafika Touch me Lord. Bekafika Nkosi yami. Somandla. Bekafika manje. Jesu. Kodwa manje akasafiki. uma akasafiki Akasafinyeleli. uma mama Hamba naye. niyakho imizwa ayife Yebo. ayife Yeah, ihambisana. ngoba kunesifungo Lesasenda. uyathi kunento lesifungo kusigcine singasayifesi Yeah. mina kungako ngithi mina ebantu abashadako kunesifungo lesibasifungako bangasasifisi uyathi leli gama lekuthi ebubini nasebuhleni ngintawuba nawe bonke bashadikazi abaligcini Most yabo ya. abaligcini pha Yes. Abaligcini. Dithi bahlukana ngisho 3 months but bafungile ene angikwati Pastor Dabra Yes. kuthi mina ngikujikele ngoba wena injini ayisasebenzi Ayisasebenzi. sengifungile lapha Pastor bam. Yes, Kuyavuka man. Naku ake sikhulume ngetifiketi. Kunesifo sokutalwa. Sifo sokutalwa uma utelwe abasinikedi wena, basinikedi umntalo wakho. Basinikedi umntalo wakho. Kunesitifiketi sokushona. Uma ushona abanikedi wena baniketa umntalo wakho. Sekunesitifiketi semshado. Asibiti lesifo acabanga bo 120 kube 20 rand. Leso basiniketa wena. Kodwa nje lo mgomo waso abakuniketi ukuthi kufuna sisebenze kanjani. Kubangwa yini? hey angikwati mina Lesifo asituli. I think it's 20 rand. Ingenhla. Yeah, but umgomo waso abakuniketi Abakunike- wona. Awutholi umgomo lo. babantu bakunike isitifiketi kuphela Yeah, bakunika certificate. Angizoyasifuna. But umgomo kude. but kunemigomo ngisho le wena uma sowufika ushaya bakunika leso certificate le awukwati kuyothola certificate bangakuniki imigomo Nayi Pastor Angie. Kufana nale ukuthi uma senhlukana kunemaloya sekufuna ngenele nemaloya. langanishada bekakhona yini unento lefika ikhamera And nasi le certificate futhi uma seniscratch lapha sisiphuma 3.5 umbe 7,000 khona lapho le mali engaka mara uma nisithatha sis 20 rand ngenikani lapho hey le imbica ngoba even lomthetho ngisilumi yini constitution yakhona abakuniketi bakuniketa certificate phela leni nini uma nisale certificate ningabuti ngiyakuva kusho ukuthi wena ungadla chef Kungako ngithi into lebalekile ethandweni. ukhuluma Inkulumiswano ebaleke kakhulu. akunanzaba ngisho sebakuniketile le certificate buyanihlale phansi nine nithi nike imigomo nini kule certificate uthi namhla makwakami njengoba sesishadile sifungile lapha Sisebenza kanje. sisebenza Pastor kanje Angie, futhi why imigomo babekhoza ikhona Yeah. wena lesolanza certificate anjodedeni ihlangana imigomo ikhona noma Niyakhile imigomo nini nobabili. ini yakhile nini le tempelini Yebo. le mndenini wakho le esiveni wayiyakha wathi ebuhleni nasebubini Ngiyawuba nawe. ngitoba nawe Yebo. uphinde usebunzimeni Yebo. noma ugula noma kwenda njani wathi ngitawuba nawe but namhla sekuyaniqaka Hey. uthi manje ifika Waze wavuka ingoma ithebunzimeni. yes Yena ungumncedi wami. Uhamba nami. wantshintsa khulu Yeah, kungcwele yeah. sibakade wesuku Uze nami. Somandla Noma kumnyama. Yena ukhanya kwami. ngathinzela Uyabonelela uJehova ubaba wami. Yeah, Yeah. mara bakhona Mara bakhona. abakhona
bayayigcina lenzaba lengoma Yeah. bayaqaka babewena Yeah, ashijuma yeah. baqaka labashadikazi Kakhulu. bagcine namhla sebayabulalana mara thithembiso tabo akithi amen Yeah. Pastor Tabo Amen man. Jesu makayobethelwa esiphambane Yes. wathi konke kufezile Yebo kuphelele. Kuphelele. wathi konke kuphelele Yes. phela emshadweni kufanele ukuthi uya esiphambane Uyafeza. emshadweni kufanele ukuthi Kuyafezeka. uya ene ufunga ebatalini bakho bobabili bansela ngumfundisi wakho lo Oh uNkulunkulu. Ngobe asikhulume ngalomshado njengoba sikhuluma ngalomshado. Pastor Dabra. Amen. Kuba khona abantu labathi over indoda esemake namhlanje ngicabanga ukuthi lenyanga litaka ngolivitako siyakhothwa sosayina. Ngobe lapho ubukele umhambo Yeah. lani buya khona. La siyakhona lo mqasa lesisiye. Yebo. We understand. Yeah. But ke nasi lesifike sesiba khona. Sekuba nengcabano. Kuyena kuba nelesifike kuba nengcabano. Labanye sebagcina badoselana boyithuna nje lomunye uzodoselana gcina bavije kucheka ngoba Yeah. because singebantu siphila emhlabeni kuningi lokunikako ethandweni ake sibeke ibe straight kuningi lokunikako ethandweni and Yeah. le into yakhona ukuthi tibeketelele Kuningi. tshela ubunye akusakhona ukuthi ubeketelele babekhoza but ke ngicabanga ukuthi lapho kuloko singabulali kunala kufike mina ke kule nkulumo yakho kungididi angisho silihambile luhambo yeah saze sawufika la sifike sijabulisana khona ukuthi ngqono siye sothola le certificate yebo okay le timo lesithi tholako namhla njengoba sesishadile atifani yini naleta yini atifani kani leta besithi solve njani leta uma namhla setosilwa ngilethe angisho la sikhonile kubambisana nanamuhla siqhubeke lo besikwenda la yele akukahluki ngalutho kuhluke ngokuthi namhla sine certificate but njengoba besihlala phansi sikhuluma siqhubeke babekhoza kude isolution ngaphandle kokuhlala phansi ngokwami pastor Angel na bishop wami Amen. ngokwami ngimcabango wami Yes. ngicabanga ukuthi ebantu bafuna ngene emshadweni abacela bayithe abantu abadala Yeah. bababude ukuthi emanvulo ngoba emshado bongekho beniphila kanjani Ene mnakethu ngiyayiva ibaleka kakhulu leyo. Nale ukuthi kufuna nithole nalabantu lesebashadile yes nibabude ukuthi nifike njani la nikhona. yebo Lokho ngathi ukuthi kutawakho umuntu kutayakhe imishado. inkinga yethu wena apostle Tabo Amen. na babekhoza Yes. siyajaha Kakhulu. yes Sithi uma nasicala kuthanzana namuhla kusasa sasifakigijimela inkantolo sesiyoshada. lalela Pastor Pastor Jabra. Dabra Amen. lalela Pastor Dabra Amen. ubobuka nemshado wanamuhla usena Awulast yes. Awulast. awusena velu umshado sibili nguloya wabokhokho bebalobolana Yeah. lethi haka lethi bovu lo ufuna kushada akabile emva kubantu abadala bayabulana labo bayomyala Kumnyama abude kubo. ukuthi ishado katheni bonjani uhleli babekhoza na apostoli uyangiva Yes. uhleli namuhla ungilobola nyalo ungishade namuhla Yeah. likhekhe buti wena Lidliwe babekhoza emgwaqeni. na Pastor Dabra Lidliwe khona namuhla. lisikwa ekhaya la ngitalwa khona mina emfana ngalamanye amagama wena ungikwele ekhaya Eish Hey. isho liphinze manje likheke liyakhuluma manje likhekhe Liyakhuluma. liyakhuluma umfati mina ngokuya kwami akangeni ekhaya nzambama kanti sijake yini lesijakile Hey Nkosi yami. uthi carbon voter abawadi nalomshado nokuthi wasayina ene nini konke ikheke edliwe kumfana wendekela emagama iringi uthi pastor Angel uthi wena ukhwela ekhaya kini Yebo. Kuqinisa. Jehova kungako kunendo le ifike isingayiboni uyangiva singene esilungwini kakhulu sakhohlwe emasini Yeah. uyangiva wena babe Kakhulu man. siyakuva pastor Angel Kakhulu man. namuhla sijakile sina fast sisatshwa kuloyo Ene- sisaba ini Iyasho nengoma yashongo lapha ethi ima back door awasikahle. awasikahle Ema shortcut awathanzeni. sinama shortcut Yes. babekhoza ngilotsholwa nami ubone ngilotsholwa namuhla la ekhaya bangifaka iring
ngiyolotshola mina ekhaya kithi kaSikoneni bangifaka iringi kaSikoneni yebo ngilotshola ekhaya ku right bangifaka iringi ekhaya ku right likhekhe likhekhe lisho ini awu likhekhe lamey mfundisi wami khekhe lamey lonke lelikhekhe awu likhekhe babemvubu pastor Dara naba bekhoza ngisho ukuthi phela lo mkhwenyana into ngikhwela phambi kwami ake nabantu my baby angisingidla phambi kwabo la ekhaya kithi nabo futhi baliyabele futhi nabo ngiphinde bayabele sithi ngabangena nabo yebo kanti lisho ini likhekhe kanti sijaheni yeah ubobuka nemshado wakho usenavini after 3 months uphelile Pastor Bishop wagcina futhi sesivala nje ngoba nangithi ngiyabuka la bekunale video lebefuna siyishuthe sefuna siyishuthe kusasekuseni funa siyishuthe kusasekuseni leyo iyobe ikhuluma kakhulu sesivala nje Bishop ngiyiplay ngile madvoza ulebo babe nanyalo besingayena Thuluthulu sami yebo siyabonga kakhulu sibonga kakhulu babukeli lengakusho nje ukuthi kule nkulumo esikhuluma nje sicela ni like ni share nende konke lekufuna kwendiwe lapha ku TikTok ku YouTube nisivakashele kakhulu kulike kwenu kusenda nathi sitokhona kusimama no matter sosibhuka sitokhona ukushangela isprize ngoba imali tabe seyikhona siyatholakala ke thine la benisidinga nasemasontweni siya kuyoyala yonke indzawo nasemishadweni siyatholakala ahambi ngedwane ngihamba nelithimba lami nababekhoza ngina Pastor Angie make mfundisikazi nginaye la lengihamba naye make mkhokhelikazi nguwe nami la ngicathulisako nababengema ngikhohliwe manje ukuthi sinempriest lomkhulu babungema inceke kaNkulunkulu uphathiso kwemfihlakalo nawe la khona sinaye uNkulunkulu wawo sikhona abafowethu sicela like and share siyanthanda kakhulu babukeli sinithanda indwa ngiyadi emabandleni siyavakashela Pastor Angel siyavakashela emabandleni kakhulu siyathanda la kukhondwa khona uNkulunkulu asithandi sithanda la kukhondwa khona uNkulunkulu bazalwane sinithanda kakhulu sicela ukuthi like and share nende konke thank you siyabonga abalaleli emakhaya sibonge kakhulu kuba nani indvo lengishiya nayo Tithanda Dami ngithi mina i-gender based pass yebo ngitophakamisa mina luvo labomake ukuthi bomake asivulene emehlo asivukeni siyithathe sesiyafa siyaloya sendwa yonke lento but asivukeni sicineni asibiyeleni lemuva asibiyeleni lemuva siyoqala phasi uyadati nawe la uwekhona la ungendi kahle khona buyela uma utobuyela yoqala phansi utakubona kutawulunga ngitothi phambili bomake phambili 50-50 pass amen phambili nathi phambili bobaba yebo babule emakhaya sithatha segade bashanye prophet okweqina wawagileki time one tita baba thuna sisa wamsisa uNkulunkulu egcwele wawagileki skembe touch selula yami ayiwana selula Rika lapho Rika ungena masimphati baba uNkulunkulu Jesu siyabonga ngicela kuthandaza kancane amen mark siyakubonga babe wethu lo imvele siyabonga yise ngosethu Jesu siyabonga ncaba yethu uNkulunkulu ifihlakalo touch me Lord kumkani wabokumkani ngaphandle thina sisilutho siyabonga ke uNkulunkulu wethu kusinike amandla lamasha yebo uNkulunkulu wethu ekuvusa imithi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uthe babe evini lakho lokungendeki kubantu kuye kuyendeka sendele babe sibomake sikhumbule babe muva la siwe khona ingani lo mfati lo watholakala phinga uma bamlethe
ngiletha kuwe Uphinda uNkulunkulu futhi. wathi babe Oh, longanasona qale Aphansi. yena Uphinda lo amgobe mfana. ngelitshe Ema. lithi kwaba kubete namunye lo wamgoba nathi babe sonile sibomake Uphinda lo sibuyela kuwe Nkosi Uphinda. silungisise babe Nkosi. sidinga kulungiswa nguwe Yeah. kulolu hambo Awu. emishadweni yethu uNkulunkulu. emakhaya yethu Yeah. ebayenini bethu Yeah. Qhubeka baba Awu. silungisise sihlanganise ke uNkulunkulu ngelibhande likamoya loyingcwele Wawagirigiti. khulekela luthando Wow. khulekela moya wokwehla Vodacom says moya you. wokunamathela Hawu namathela. Ubuntu wakho. waseNazaretha amen and amen Oh bakhakhamela abehamba bebuya bemuka. Oh khayithana Masaya. Oh bahamba bakhamela bemuka. Yebo. Oh riya khathana Masiyende. Rika na Oh masoka. rikha wona namasimkhadi baba. MTN Oh Vodacom. behamba Vodacom. bebuya riya khathana Masiyende. Oh baba Baxolela bawazi abakenzayo. Baba washo Jesu nangesihambelweni. Wathi baba. Bathethelele. Abawazi. Abakwazi abakwenzayo. Oh.